kiri kurungi twineho bamwe abatebekanise abaryo batebekanisa umukoro gukandi twafunaho umukoro gunyenda ajaha abase kutugambira entebekanisa zemeriresa kandi ebintu ebyo kushendekeza umukuru Dr. James Musinguzi Garuga yemeriresa sebo yakoraho umurebi wa Tayari West. Yes, webare kandi abatayari West mwebare kwija kwa nito mwabazi yogu kandi na nokushasha nitwe icyo ryo nkigendo misho tferirwe banzo yanjura abantu bakumanya amazina ganje nibanyetaga baronadizi abingira bamanye rya mwinengaro kandi n'inyamane wa Kanungu Broadcasting Services radio nayo neyo mwami James Musinguzi Garuga kandi ni umwe za company zeye izirya hansi yo Korea Kinchize Development Company so tferirwe muzeyi which yesterday kandi tucyabonera arwire hakire kake kandi nuko kuturugaho so program sofa uko yemerire uko waba wagambire abareba Tayari West twaheza gaburira abantu cyacuro aba basibira handa bakora kandi niba planning n'ingashina batebekanisa ebirukwenda ko hunchakari erizoba hino rukiko rundo ryo mu Makage Kampala kandi izobe rya Nchakari zaka twineho okumushabira aho All Saints Church Kampala kandi okushaboko no kuja kwa kwebembirwe Archbishop w'ekanisa ya Uganda Dr. Stephen Kazimba Mugaru then kwaraheze umutundo bwo baza guteka umucopa copa neja gureta ahakishaye cyenyonye cyaci Savana nk'uko kumanya Dr. James Musinguzi Garuga ayine kishaye cyenyonye nangwa yine hona na nekishaye cuba kuzandamu golf hazabyona bukwati naho then na hotel y'empango ya Savana Resort Hotel then kugura kaho niho baragwihe kandi gureta Makaga so Nchakare igwaka hija ko haro service mwabaza ukesha nkezi kandi na norwa Mukaga haro service endiju abire naturaha kandi abaye namakagandi cihi then All Saints ya cihi neja kugiraho kumushabira then na Kasidro nayo neja kugiraho kushabokwayo then na nekanise yakashaya hamusera he yabe nayombeka unko muntu yayombekire nayo neja kugiraho kumushabira then Hasande nihija kuzaho za kanso za Kigezi yone Kigezi district ziri gukora Kigezi nizija kutuwe kunganya aha zimutekeho mwene zikoreho kanso shobora bwaci kanso za Kigezi zone ziri kubasa kujaha kugira ngo babase kurima uko babasa chika hamuntogo ati wano reba entunguka ebiye ryo muri Kigezi yone Dr. James Musinguzi Garuga inyinja byajine mu mukono nambwe twine na nekeshongoro kitu cya Kigezi Ansem azana we yatiriho ne sente zo kutukoze sana kikureba ngo cyabaho ukiciro kubutugita twona nicyo cyo rukora umurumogo so mwenu Kigezi yona kutandekera Kisoro nko kwabira imigiro byo kwinga amajyani Kisoro bahinga amajyani Kabare Rubanda Rukigabona bakwinga amajyani Kanungu azana uwo muntu wa champion ingirese ejeji program yo kwinga amajyani waza kureba Kabarabira niyo factory y'amajyani Kisoro abaye niyo factory y'amajyani so abantu abo bone ntunguka yebabena bagiganyirwamo so kugira ngo bona bayikunganyira aha bagira ngo baditekeho kanso mpango ya Kigezi kandi bamwijuke ikiba kimwe kintu cy'umuntu okay nitenda tumanye ni bantu cy'abamani amuri kuteka kuja omucyange cya Kanungu kushendekeza umugenzi Dr. James Garuga hati abo moto bakakonfirmingire nitwe abo kuba norebo kuzika no kwa mande so kuruga hatwe ka mande ntabasa kuba mu cyengizi konka hari abantu bakuru katugenka deputy speaker ugogwa akakora nawo munonga kandi nto expecting ngo naija kwika ba ministers bingi ntekateka ngo babasa kuja kwika ba members ba parliament abashubuzi bakuru mu Uganda omu akwa buri muntu wena akakora nawe so ntekateka ngo abantu bingi ibija kukaha kushendekereza umugenzo omu okay ntenda kusima munonga sebo kubasa kugambira umurebe wifu entebe kamiso kweyemerire aha kushendekeza umugenzi Dr. James Musinguzi Garuga kandi wo murebe wa Tayari West Television nyana kumanyisangu turi umuri Kanungu kugira ngo buri kintu cyone kirabeho buri step yonerabeho nangwa na program zo no kuzemerire omukubasa kushendekeza umugenzi Dr. James Musinguzi Garuga kubase kwatuzikyaho butunu aha Tayari West ni job na manya apuri aha umuri Kanungu kandi ntendeza okuguruza muno reba TV Tayari West webare mnonga yari mnonga job namanya office yaho fa omu district ya Kanungu na mnonga entebe kanisa azo kushendekereza umushubuzi ranganwa kandi Dr. James Musinguzi Garuga ugwe nomwe abantu
abatandikireho kibina cha Forum for Democratic Change kandi yabahereza in fact no mwanya wo gukina mu office muri najana nkumbi niwe yabahere no mwanya wo kandi no mwanya byo gwatwira ari kutamwa ka sente umbantu kugira ngo habe impinda hindukana no bwe bemeze